ekyewunyisiza abaddewo nga beewuunya engeri UNEB gy'ayinza okukyusa amannya ag'omwana omuto ayonka. Amanya UNEB mupise n'oyo UNEB ye yamukyusa ye bw'aba agamba nti omwana wange ate lwaki awayiriza UNEB nti ye yamukyusa amannya. Nina abaana abalala abasoma nawe wasoma n'abantu abalala basoma UNEB nga tebakyusanga amannya. Ssalongo agamba nti Nalongo amwekengedde okugenda mu maaso okuzaala abaana kubanga naye Nalongo nnyina yakamugaba mu basajja 3. Mukyala ono omulaba mbadde naye okumala emyaka bakamugaba emabega emyaka 3 ne bamugabira taatawe naye ate nayo gye bamugaba era tebaagala agendeyo era ali mu katemba bw'ati. Nalongo agamba nti Ssalongo bino byonna byeyogeza kubanga abaza kumubbako bintu bye omuli ennyumba 2 ssaako ne poloti wabula nga Ssalongo ategeeza nti ebintu babigula bombi era n'okuzimba yateekako ennusu ye. Era nkula nze nagambye nze sinakayanirako bibyo nkugambye teri bitunda kuba bulijjo tubikola nga by'abaana teri bitunda. Oba obwavu bumuluma ennaku netakyalina ssente ayagala kuwamba bintu byange kyokka nga nabyegulira ku ssente zange nenzimba ku zange abaana tabajjanjaba abaana tabawerera nti school fees. Nalongo asoyeza Ssalongo ekibuuzo amubuulire obanga akyategeera bulungi okusinziira ku byama byayasa. Oyinza otya okuteekawo ekintu n'ogamba ebyo byonna oba aswaza oba akola kyabikole. Collins Kafeera alagidde nti Ssalongo asooka ayimirize okuwa abaana obuyambi basooke batwalibwe okukeberebwa endagabutonde okuzuula obanga Ssalongo mutava yazaala abaana abo obanga waliko kitaabu omulala. Essaawa zino kituliko kwe kulanga tutereeza omusajja ono ategedde atya nti abaana babe kitegeeza alina okubakebeza. Kati nze njagala kumanya oba abadde amalira budde bwange ne ssente zange zentaddengamu nga nteeramu bwereere nkomaawo nneme kwongera kuteeka mu baana ssente abatali bange ne bakitaabwe batandikira awo. Bw'akebeza abaana bonna ne babeera nga babe nange enswaza gyanswazizzaamu agenda kundiyirira nga nange bw'azuulamu atali bwe ngenda mulire. Kafeera agambye nti ensonga azitwala mu kkooti omulamuzi abalamule wabula n'akuutira Nalongo okuwa Ssalongo ekitiibwa nga bba yeesonyiwa ebyokweraguza. Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. Hata ebyo nikwo biri bityo ninjamu abireeba omu kutandika omusaayi yihayo ebintu yabitaaho nareekyari teyashoberwa konka byabirimu obuveera byabirimu tugufa twenkokworosha harimu n'otuguru turinga nko twenyawawa nawe hati amuhera aho okukuba arigayo baza omu byori yakozire ogu n'ebyori yakozire ogu n'ekyotakozire nagamba iwe ukahindura amazina g'abantu uriya tigakahindurwa UNEB. Mwari omushaija nabuuza ati nanogo oshiikire nawahindurirwa UNEB otakagiire ishomero. Twareeba nabuuza ati abandi kabaratwire abaana bakakora ebigezo bakaregisteringa na UNEB ketakabahinduraga amazina. Twareeba omu maisho ogo omukazi nagira ati nonda kunyibaho ebintu ati ahabw'okuba ati ebintu byona ninye nabikozire amaju 2 na proti n'omushaija nawe nagira ati ninkora. Twarebamu issues zato kuha fees ntwere ninja school fees. Now finally omukazi ariyo nahenda nagira kuwanshwarize obachebeze DNA abana akomusha nagira ati nyowe nowe manyikiro kube batari banje nyombirugemu kongo omukazi nagira ati mbwenu wanshwarize cyawire kora abachebeze babariya bawo noza kunkita nanye nashangana abatari bawe nanye niza kukita konga ebyo ne twareba n'ebintu byahereze friendship gone bad, relationship gone bad. Turukwebuza anyebuza charite nangwe ibyo mwamwagira omushisha n'umushisha toine mugasho tokora na mukazo cyo kavagare ebyo reba ongati nanyebuza amarogo gayo nareba buriyo vera okutanga nagosha noriya ya because I mean haruhechizubu kandi mistrust n'ekintu kibi. At that point you cannot go ahead. Ushirize no kujangwa maka tukagataya iro karebo mwogo konka amajuge korire bintu binje munyonga ko kushanga omushija arahakiri omukazi no shanga ari hano shanga omukazi yazata nabigumire atoshanga ko mushija ko nakakaraho kataro kuza kufuna maka agara harmonize the real
n'enshonga zigumire obwire obu tinkumasitani katuturukira nkahi kugira ngu etunyweze etufunze taha kisiika nka hato kuturi ninteekateeka ngu embeera y'amaka neyongera kuba kubi omukasheshe n'omwabazi bitu at the end of the day twena twine kutuura twine kubaho abaana bine kukura umwe abaziire n'omwaka wa mutate bine kikabe nikyenda murondo kumwaguma nimuwewura ebintu abaana batakahika aha kwetegereza ezo misunderstandings ezikuba zitiro abo kuba mwe hati mujuruzo omuntu kwakutananiwe abo nakitanda akatananiwe mbeteekateekwa akatananiwe omubwegyesa akatananiwe muriki haturoza kushangoshanga mwayiza kubitasya mu abaana baba affected munonga imwimwe hararengo rwanyu mwashikiraho numbasa kwe controlling imwe ko kumukwenda naenda ninturanye nkoriya natura wenka konka abana bo bahenderera nkahi batunga bata neutral ground kandi oyijuke umuryebe haba no kubehererana of course kabura takshashura fizi manyata kugura muka manyata kugura bitoke hata muhergwiza bo kujangure n'umutonga na buriyo mwayine cenaga hato mwabeherera mutahiwe hata bana chikumayisa fizi mawe n'wadireta chikumayisa nejo bituba mwebe ya mawe amuhergwiza bo shanga bana cyaba affecting munonga so nkabenya nanga bakuburire njiri mwongere kuburire yo kutambira maka otherwise kandi noreba charite aho kugirira mushana nyine kwe noreba abinkiriza y'abantu amabo kwikiriza azo tegwire none bagamba hurambanya mu stane rumbira maka and amakani go foundation ya buri kimwe abana kuko no gamba bakuruma kandi betagamba kamarunji gakurram bakakura bakagama abantu bahurire institution zone zasigara kutunga bamahe bahurire kutunga ba police bahurire kutunga abashomesa kutunga abashaho barunji kutunga abanyedini and every other person numutego kuba mwina makamarunji because hata makani yo seed nibagita bakabagita area bakuramo imvura kubyara bedi nasare bedi no byona bikuruka hata nasare bedi harimo rumbugu ko kuro rumbugo rwaje nabaza kubyaro je no byaro rumbugu mwina tujushango ino rumbugu wargira mbedi now aho kiciro kategate yamushana nyine ku stane manyire yaje tkanyweza maka the way ukwamaka gayo ngagenda gafa inkwamya unamahanga ngiza kuguma manyumo yo mubi aturariara tumunonga kucero murungi cyendo kimwe kurgerizo wetakagwejejera gatakita garisho taka relaxinga gaso twaja ngo stane rumbira maka somewhere somehow we are right but at the end of the day umoyo murungi ko kumwimusya wamugambira kandi we nahendera biro musinguzi aho kamajango wamane tachera twine kuba ntwakira Gideon Senyomo okubasa kutoreka o murimo gwanje okubasa kureba aho ya naho yatandikira abantu abari gukora emirimo mirungi munonga tukabentwe nangu tumwakire nawe abase okutworeka abantu ko ari bakora emirimo ahera twaba tucumutegereze nitongera kugamba aha makageitu okureba ibintu kubyene kuba nebitambura Gideon orahe muyishemu tenda kuro mukozi wo mukasheshaka tukareba ehitwagariza konka inteka ngo abantu mwahika ahakuja misunderstanding ezikoza kubasya omza office kubasya mu makuru nkaga kuza kubasya hi nyona ndimwe tuba twatande twayahwire yes abintu byera mu kwatira charite ati noreba no manu bagira ngo nchendo fogerzeho obundi numbasa gwa muntu yakanyamyaka shambiguru numbasa gwa muntu murunji abagarukana sushanje mu byaro umene no kugezaho kare ushobora kutugarukana sanuha kashirize biro hakushobire ndero waza kutongo wanje offices nkeze zimukwana muhikiramo umuntu nasa kucenga ginshonga zanyu yaba ari umuntu ahurire abase abo kwana mbasa nabo kuzo umuntu kandi abitere kimwe konga kumwagwa muntu ahurire you can be cancelled aka sometimes no shanko umuntu atindo bworo kangambe charite shabanka makagayo ngaza kufa kwaho abuja muhina tiniro bworo najya tinyobworo bwahamanya hato umuntu usitamana ubure kutobworo it is you to chase our poverty hatwo kugira tinyobworo bwa wasiga abana hato umuntu yagarika mukasensa akogera so we need to work hard sometimes urosanga biro trust breach umuntu achesigandijo
if you cancel them very well ubundi ukaboreka like how ubundi usanga ibintu byagaruka align indeba senyomo Gideon ariyo mba welding ayino mushija ayino rwijiro hangwaho senyomo Gideon nawe well oturire are you picking mnonga Vincent mujurizi koko agamba mazina senyomo Gideon orujiro no ruhango koko ryo no reba nyino mwami Patrick ariyo murumo gwa welding niwo mugenyi wanje akashesha ko mukashonshoshe ko murumo gwanje nyenda tojekana nawe na Patrick atugambira murumo gwa gumazire mbwireki abwacho mirimo yona yashaze mukuzo mu welding Patrick live at TV West banzora musyo muri wa TV West beno mugambe tuje no mesho abasemererwa abahagizi bito bakundwa amazina ni Patrick ko kuba bagambera onka handi murire muta ituturire kurungi ibintu nombere bitukora tujya Kampala garage abo kwende nyiji zone zo kwenda urwigiro na buri size yona obudiriso buke ebitanda byona buri gate mpango buri umurimo Patrick kumaze mbwireki gumazire mu emyaka nke3 okay emyaka 3 mutari kwenda emyaka 3 anatandika atashimye kutandika na izabanza areto mwana tubanza tumwegesa abo kuba tukujya ngo norugaho maraga gutandika reka tugamba ariwe iyo kakutandika tata ninye mwana atatandika mukere kare wije kugutandika okukorera ku ikari yeki nyowe kare tugogu nabengize mukonga kunikiraha nareba no murumo gukora ki gukusemeza kandi guruma kasente kujya ngo oresoro mwana wawe tarabonabone mbwe niyo yadiro murumo itoramusanga hariya nasabiriza nakora ki no murumo gwanguhi ekikubo fune customer umwesigire nawe akwesigire no murumo gwanguhi kandi guruma kasente Egatanche hariya watandikire kwijo murumo ukashoma ukagushomerera okuja wagwega twankiraho tutyo rero ngugwine kubanza gwega ngo kunagambera turi ko ya some technical know how kugira ngo noza kubanza yize orebo umuntu arukumanya abanza kwegese abo kwangu twarakire wakugumanya obanza yiza oyega then with time ni warebo umuntu kwakora niyo tanduko ukora ohegera bwireki umwaka nkagumwe ngo banguma umwaka gumwe then cyako mukora center ate waiza kumkwega kumara umwaka nkagumwe tanduka kutasiyota ntinchirigira woine ba customers bakwesiga ntinchirigira kare abo kuba wotine mirimo tinga kugira ngo noza kuba notasi onka wojine nova notasi akurugero ko gukora hari umuntu akashusho cyaka TV West tukete umurimo gwanje cyo tuganira amirimo na mnonga y'ibimikono tino mwami Patrick ngajangaize myaka irengero muri esatu myaka irengero muri eshatu akutase kwawe reka tugamba hari yakutase kwa at least na mnongo gwari yokwe ayino umwana akoba abana bicyate abari mu bihumuro abapise bari mu bihumuro abasinia fo bari mu bihumuro ati abajuru baronde cyo gukora kumara meza agashatana 5 mugambe at least ka season kan case byabigenzereje ninde boyine kedirisa ati kedirisa nkeri nolita muke cyazinga yo rugoba nko cyazinga njera customer okwa kuba nayende kintu cyo kuba kigumere abo kuba hinarize ayina abana make kandi ukokora mukore nano wakasenta kakuba kari karungiho no wasako kare let's say no wasako muye mitwaro nkikumi ukateke me mitwaro nk'etano nano mwana wabo kozero nawo muherezo nke mitwaro ibi usange wafuna emitwaro jawe ngahi eshatu kujya runge yakwiziramu niyo nuko kuba no ukora cyo no funa mwene bucintu no gina no goba ukakeka buri kintu no goba ukakeka kunguka ukakora customer kinte kirungi nanja karakagaruka akakora shi akakuretera mu rumo gundi umuntu ari kwa hero nenda kuzo mu rumogo nibikwate cyo bikwenda kuzo mu rumogo akwa nindebo nebyo mabinji no ine kubanza ukafuna machine zeze machine yeje areje machine yo kosya denarone utakochize no banzo shara yeje mbageta ango grinder chiriza mbageta ango grinder deneje no welding mascope eje no gura kazinga eje neryo mitwaro nkaga
Umutwaro nkaga ndene kimashini nayo ryo mitwaro nkaga no we niyo miliyoni imwe mitwaro 20 ebinde bikwato ndebo ina n'inyundo ibyo ne mbabura buke obwe ubwe no bufuna wamara kwika konke byamani nibyo bikutandikirwaho icyo kumaso muti yayine miliyoni imwe mitwaro 25 ko mu rumogo natanu ko mu rumogo deni yayine na customers behe akora yakiji ngobo ino kubo bwijyo buroho buke deno buteka dispe kugira ngo abantu bagumye barebere ibyo kora ki ebyo kora habure minyeto bo kusibira muri ba TV West mweno emyeto batayibanje okusta kare ntuma twakuzombi humoro okusta moko omucyaro twangwe kugira ngo stamoko utanke kushekerwa baniba batandike kora cya anoiza tuba turyo omukarumaka niyo gwakorwa muri akahumuro tosabo muzire ezagune za pocket money abukuba wizo kakora aha noza kwinuka no mutwaro gwawe n'emitwaro yawe biri kurugero kuba twoze ninga kuza kusabira zo muzire niwe cyumuro cyakwa nobo yegurire empire nkeji ningo yine mu ka pocket money kawe no bwakota kusoma abukuba byetago almost bukwaye no iza tugumaha kandi umurimo kuba gugira umutwe dukurugamo no wakorga isomero no garukuriza stiro gumano ufuna kasente kawe nebyo kusomora ku bitambuzo mu myaka 3 tugamba birungi twagambe birungi myaka 3 birungi bihere mu kiyo Patrick bakwerezo ndijo muhimbo nibyo biya ati orja cyo myeto nkanya yine family nyoni ndebera family yanje ko nkanta kagifunere ntanye nkana yegurireho buzo mu cyaro mwe koko bimanye bite by'abasigazi ngata yimfunire family ninzirebera nebinde bikugenda misumwe nebiroje biguru mu nibyo bingi abakire baheze namba yawe tukamanya namnonga nasakwijo wagamba kwegeza chakaji hari turya kampara garaji warga akashado ninga swana usumo basipaka deni wo tabasize kumanyaho no basakutira na mbezi ya Airtel 0 ine mirundi 3 munane mirundi 3 5 deni MTN 0 musanzu mukage mwe 200 283 Patrick enzaro uri buzaro yankaye yondi enzaro ya shema itendero shema nabushenyi muresramani abakire ahantu mwe bari gukora ubwo yaba umwami Patrick bwambo yabigamba ikuru yiwe gire cyuye hamwe abakire kangaro mu studio Vincent natabagumiza na program simu kanasiga Senyumo Gideon aho mu Rembo Rambara babare mnonga Gideon abashema no tureba ntukoresa amani kandi shema yitegumane yagayaga munyakurure umujengu nanye ndio washema beto ninja wabere umusigazi n'umutogo ibintu yabishobora kandi yatoreka ngo umurimo gw'umutogwe no bakufura bakakutwara bundi bujo no bakutwara Canada no utambura nago ebikwato byawe byona no bobyino mu mutwe kandi abantu bateka kwende ibyo byenyine kasha tumanyanga hatu wano yombeka ibotere cyane cyo muka tokuma ngo nibyo by'umumaju ndete hata bagomba bikora tubakuvurura kimwemera umushwaye nabone basaba bari binji kugira ngo twena tugura ahantu hamwe konka that's where we are heading nangwa nyonkanda giziro na national police beho yo tagaruka kukoze semba aho mukombeka because we are cutting many trees hati ibintu byona urugendere ntebe ndwasakoze byome bitanda biroho byoma inyiji amadresa amameza nebindi echo gitomo gisago kurinde mitakagumaho so that means ngo bako bari mu sector ejo baba barakora sente kandi you know you can't say I am unemployed tutarokozera amadresa n'injire bitanda naki nebindi byo nibikwetagwa so there is money icyagamba n'amazima ukabishoma wabyega taroborchera kandi ukajuti that's the way to go kuchara bina bana nabo kwa no chengera kubashomesa ebyo icyumuro kecha yige welding icyumuro kindagirata nyencha kare it might be the one to save him indeed webare iwornitwe ahabo program eji ya system ka twaza okuza omukahumuro banywana bitu nsakuba ntugaruka tuine empapura z'amakuru program ekiri sisimuka
Busari, Wanyamahembe, Gwampara, Mbarara, Shema, Busenyi, Ibanda, Kazo, Chiruhura, Stagwenda, Kamwenje, Ntungamo, Nkore, Nelchwe Kamyone Betorwire. Nubwire, Bumugisha gwanyu, Omurisa Robert Kayanja, o Amira Koseta Cathedral Rubaga, Arumune Ijomu Terane, Rwenjiriye byo kutangaza. Okurugurwa mukaga, ebiro mukaga, okusya Sunday, ebiro mushanju, byo kwikomineri, umwaka ogu, aho harubwiza bwera playground, cya mushanju zihangwe, kandi neja no Fire Conference, aha bwizi Garden Resort, cyahibiriza kasheshe, burizoba, umwarasho mese zebihama, ebihangazo buhereza, kandi no kutamba Roman ga Kristo. Naha bwecho, mureta abarwire, embohe, abanyabuzari, abanywani, n'ababona barikwetengo kuhebwa mugisha, ahabwo kuba, ruhangayine cyo kutangaza cyawe, etandikirwaho izina ryawe. Diseases like mpox can catch anyone, and when treated by qualified health workers, patients fully recover. However, it is important to know that survivors are not carriers. Welcome them home with open arms and support them to start life afresh. Truly, they need your support and compassion. Always remember to seek guidance from the nearest health facility on how to support survivors to resettle well in the community. For more information about mpox, call the Ministry of Health toll-free line on 0800 1066 or send a free SMS to your report on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from UNICEF, WHO, and its partners. Omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umunterane z'abari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona ecyo murebi witu aine kumanya nituza kucyumisia ye kumwe no mukumanya abo kubekera abo cyona TV West neja kuba nechikwisiaho TV West nehinda. Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundo yo kwetaba mu kazano nikone micha yawe yo kusingura eri kweyongera. Nukwe twagaruka tutyo n'empapura zitu z'amakuru kandi urupapura twine urwa Bukede hamwe na n'urwa The New Vision. Tukutandika na Bukede munywani wanje ntuje kumwambukira handi hake akampa kagishaka ko guma nimba ninye natandika. Ladies first. Ladies first. Yeah, so mereke bench kore. Byebazude mu mpapura za warukaga bibino segona byasanze ku ground ate mpapura za warukaga zabadde ki ngabadde member wa abadde meya mpozi kale twija kureba ko birabe bitambuyire biryaha Putin ayiya abajasi omutwaro gumu mukasanvu ne bawambe ebibuga bisatu mu Ukraine karya tinkwe nangoze gabuza handi orupapura n'urwa shirinjo rukomeye amanya g'abanupo bebavunanye mu koti nago bagagaranjira kwa abyereje kwa no bishangamo urupapura rurya. President Museveni akunza abe Parisa akwena habe irari
anything okwe niyakiri nabyo nindababigamba ijuza akakonji ohangure birabo byagabura na sekukuru reba page ya kabiri yo papuro hariho akakonji ako nokijuza nota mu izina ryawe aho rukutura na namba yesu mu byabi byonka ahasigara katware agent wa Vision Group ogwa kuri hihi ogwa arukushubure papura z'amakuru anebindi ija kuba noza omukazanako nokuresa mu yarabamu ngo ni wahangura biryomo ahandi batwereka nti abantu batongozo kunonya karuru mu Kampala amakuru nago garyaha then ndabateka mu study materials ahabwa abana beitu aba P5 hamwe na P4 nangwa na P6 nabwecho subjects zona zirumu tinkwenda omwana witabase kuferwa ahandi ninza kutwara mbyemizano bagira nti Senegal nkambwe na ye ekubika bamweta Senyondo warumuna gamba atiyo na jati yes ne man na yetsoboro jikuba then Nigeria ne Gabon batunka ezo neza eza World Cup eziri kugenda omisho omurkata ahabwenki ntakurekere bindi na shiringi zawe rukomeye bita hasigara ibimbyo nabasa kujaburira rutunje bija kubaji abasingira ukumi hate 12 notunga The New Vision erukushanka bati niyechi ugure 12 rupapuro headline egamba ki Traders split over government compensation abashubuzi bebaganisemo abo kushumbusha kwa government arwa gamizgana kivubo mwagijuka mbere government benenda kubarihirira mwenu ino kubata kwikirizana je ebirya mbijuke byana kivubo ntombe ko mwara to gombeka ni ngombeka what mafabi chaguranyi told voters tsabandika batakubagambo bari aborusania hariho rusania kuma man's party hariho iwe kandeni bagamba ebimafabi na Bobi Wine nangwana wale bishani twine manya Franco ha twine baryo ko ba Katumba oya mukamuremesa Katumba oye mazima tagarukiri so, Morini charia obwiro bukaburi serious okay mujukira one time I think we need to trace these presidential candidates bokwiza babura rero bakubura nubwako bankaba muri yatogu yes naho yijuka ngo harubi yana atambuze bigere kandi tira kunga abed bwana kachimanywa so what happens US evangelist Paula White arrives aryaha ngagaha nuwoha na burengiri ya man Paula evangelist Museveni campaigns in Parsa and Butembo. Yellow dominates Biriyaha. Ask URA Commissioner General ebuze bukwate nemishoro URA netwazeta nebindi kebyo. Poverty tops Budaka Chibuku voters concerns eshoboye bwo ni hano nebakwataho kandi umuntu uzoshonga kuri munonga. Chaguranye explains protest vote slogan. Abishoborirata nozabushangaha umupapa rwerumwe wa The New Vision sub-county policing model reduces crime bitemshango kebirikari abantu batemera kimwe abandi oza kutaho mugeti ya umuntu akwizaho n'umuhoro abantu babatemiro mbikari here in Katete and everywhere the vice is increasing mbaba zonka. President Museveni met youth vote ebinebya Hadija Nemyaro uzeyi waliyo nahandika aha amakuru ni mingi omurupapuro rwa The New Vision nareba charte yazugambira ebiryo mu Ukraine na Russia ati cyanyuze rwakiko rwabiragati ya President Trump na Putin kagabandrebe rwanshobera eshonga za Russia na Ukraine nizobaho zitanu mu Putin na Trump hatari mu Zelensky ahandi Zelensky akatabiru who should you vote for ugunihira rebine misha njyano gireba very interesting ombemzano turi kwendera Uganda under 17 challenges education and sports policy papapurano sharti tutungire siringi 12 erizoba umanye byona ebirumu umyanya yone rume papura ezamakuru
twagambire kandi twikirizana ngo tuza kuba tuzumuka humuro handace then tuza kwijana abagenyi bitu aha batuhereze ntanda baturetera meanwhile agent simuka no kongera kubamanyisa ngo tukigira abatujweka bright suits bashanga umucombe kora grand shooting cage yanize kuchiraho by the way wankanga kangerizo wandeba kan habariyo mbwenu all the colors shooting cage ne jenne ko tunugireba nena nakariya kamara ko akaka hati simbura mukamuharanje yabariyo babariyo baja mu nicecho tiyigura ke driso karaya kuratsa ngamisho. So actually by the way before that one ina bunkwijana bono bakugambira kare bari generation mbwenu tekustamira kintu cyone kikuburabura babagame but that one is not good. I know mwenu mangu hata ho kuzana tije so narabona bashitera mu stamp. Wow. Zo a bright suits iwe no mukoro suit wedding no da kuvugana president mwine conferences zaheru mbintu byo democrat I mean diplomatic byona nabakujwe kaje kandi na bagenzi bitu bari babaje bariyo kandi tujya kwantu babongera turagaruka aha twaza kuzomuka humuro twinaba Evoke Uganda no bagenzi bitu kandi nsa kwantu bacira basa kugira batuganira n'abakora kintu barugaka hino bazanka hibyo na tubase kureba mbitwera bita abanyuma turebo twabasa kwatagana ombyentunguka yihanga twaza kubana bo twagaruka nabo riyari Parkinson's disease no bubiri bwo kutetema konkitwe ombasha ndumanya ngo kirenga kutetema so abantu abinje uko mucyaro no muntu yaza kusemyaka nkaga kushangana tetema umukono atandika no mukono umarushanga amagara go nandika tetema nangwa bamwe ushanga ikibata kifaho hata bale bumanyiso bwija bwa nyuma obukwijo bwa Parkinson's obuturagambeho. So Parkinson's ubugire bwo kutetema umbantu abimyaka eyayongerayo tukurwarwa bato really abendale baba ndi notanga natano gakahigo no kutanka kurwara obuburwi nibuletwa obwongo bwitu obwongo butino umutwo nibwe butuma buri kacweka katambura aha order naza kutambuza umukono ubwongo bwakigambo bwakikiriza bwagira kolechi giroti so amagara gitengere igakutamburamo nigaba controlled ninga gine network iyo bwongo tokafa cyakora ikintu eki ubwongo butikirize watanga kuchukora ninga motion watanga kutambuza bicweka ebimwe na bimwe ubwongo butakimanyire ndumanya ngo hategurwire ino mugasho gwabwe obugutari gukora. So Parkinson's disease nekizibu cha movement no bano nukushanga umukono actually cyakutanika no mukono abamwe bisa abandi n'amaguru ushanga gukutambura ubwongo butakabasa kuguzibira ijo network yo kuzibira gizirete ekarugaho atushanga umuntu natetema so nico nanango tukiretere umungere yangu kwenda ngo abantu bacenge no burwire obufutetema haza icyatuma twaje ngo tubugambe no kugira ngo notarika no kutetema ngo mukono konko ihamu obumuga ningo burwire bucayongera munonga ushanga waremwana no gukora imirimo eyabutosha iyo kwereberera ngo kwerisa to kubasa kutwara kweyamba to kubasa kwate kijiko ngo yerise ushanga embera zayonja munonga zashoba waba umuntu wenda kumunonga konkana ni cyamani tukuza kutandika igitopic nyina ngo abantu bacimanya ngo abantu bano pressure shukari ibyo niyo kwita ngubwo kwita gombaze everyday konka no burwire bwinje munonga ubu kwetaga kuba control abo mbazi ukashanga wari living life ninga magaraga ukagantosha umuryo wo burwire hamwe na Parkinson's ninjira nibakira kubandetera ushanga umuntu rede atakibasana no kugambe bigambo ngo byashora
okay kumbe tukumangu hari umubazo kuri bamutangikanise karo kwambugina kwakura akubumbatira no kubumbatira ukore azombugera yahingira muhara we ningamwijukuru we ugushanga yacererwa kuza umwirwaro so taka of course ni mango mu byaro na no mu makagitu twine mwen cyarita abantu bine engero iba kweto burwire bwinizina nishede mbajeto ubukwe akarwara ubukwe wakarya mboga zo mukwe nguri wakarwara ubukwe hayisi so hatushanga ngo buri umutaro community zitu abantu almost buri rwire bwine izina bwine ikikubuleta bwine omubazi habo kuba niyo meza agaturana kuko umushanga ngo ibe byona biri force kutangira kubaza ukubabweta icyabuleta na numbazi byona bigwiri atushanga umuntu yabo kubona umushanga yabasa no kuruga umagaragese kandi yo kubere na maraho akire so Parkinson zo bumanyeso bwayo ni buha icyo kubanza byo cy'uko nangwa abantu bamanye no kutetema hati ne cyikwasiraho ushanga ingaro netetema actually mbacha kutandika nenga ushanga ingaro netetema kache haza uburyo bwa Parkinson zimwe okutetema kwa bwajya ngeki wakwata ni bureka na no muriro wa Parkinson wamukwata ngari ya netetema kagira nore yareka ninga yaje kwasa yaje kwasa nereka konga yaba tine cyo gukora ndanga byeta ndakafutetema so no tucha kutani so kutetema kwa mtosha ninga okutetema kwa Parkinson for example hatwaza nk'abantu abamarwa yanatetema abamarwa kozamba kugira ndini muninamu amarwa ngo bakuntetemeza tuwara kangurira Parkinson zada ko baraje chonga ati nk'abantu abakutetema ahabwa amarwa nubuyo kwatana nagira ata naguza maru shaking na yagira ati none nagira ati yaza kwata kacumu na atetema actually amarwa ni opposite yaba resting like this ni chireka amarwa bo hatiya wagira kujitwa kwata ngo jota ati ni opposite ya Parkinson no tetema wa restinga wali twa kwatoleka so hata no tuchakutanisa abantu aba Parkinsons so okutetema nakamanyiso ko kubanza kandi ni kukira kutandikana n'emikono ninga ebisya ushanga umuntu agira ata natetema tukirugaho okutetema basically ni kukira kumara nk'umwaka otine shongo ukora n'emirimo konkenga ari kutetema hato kirugaho tandika kuba slow amagaraga ba slow ushanga ngo buri nebigambo nibishobora mpora mwene emigambire hinduka emitambulire hinduka ushanga umuntu natambura nko kubara ki step atambura nko kubara step so nzita ngo ni slowness obrande kinesi yabanza yayitwara kuzamutereki yaza kwate chikopo abanza twarobwire wene myaka nkaga kunkawaza kwate chikopo no twarobwire ko that is Parkinson's yenda kwakira turi mu program ya sisimuka tugumiremu kandi naha tucyagenda mu misho tuzakuseshaha ishatu nabo ico ndi Vincent Mujuruzi nyino mujenyaha kuruga mu kitongore HIV ku Uganda konka tuzaganira ha bintu bingi bikwate na Prudential Insurance sebo nakwakira yenda kubanza kwakira ngo yegambiri umwirakari ya uramusi haba kutureba abari kutureba n'abashemererwa kandi na munonga Vincent Mujuruzi ubunye no mu studio nanye nakwakira we bari munonga izina niraka arandi yahebwa ki umusiyaba kandi umunyashema kuruga Prudential Insurance Uganda Limited nashimirwa kuba umwanya uko yes hati hari cyandikireho kandi hari kituriyo tugamba akakwate na Evoka Uganda na Prudential Uganda
byona nibukore ikintu kimwe kandi evoka nyenko kwakuboye no muzire azira umwana weye kandi John Bode yo kushanga ne koresebwa kugira ngo prudential eri ahansi yomu nko kwakora ikintu cyo kugira ngo oine theme yo no yerekera so tuyine simo itiyo twirukanga nayo omwaka ningasho myaka 10 twasya mu Uganda konka enshonge nkuru eyemerire a insurance nka Prudential Assurance Uganda Limited ntwenda kumanya insurance omuntu nogetaga ryari kana ogikoze sota. Okay. Yes. Now hati ejesha Prudential mazro bwire muhereza by the way ya mu basya mwine chat muri mukora kimwahikaye Prudential kuna kujibanjura ombugufu ni company ekorewe insurance eyamagara gitwine kandi eyasye myaka igana shanjo na mukaga omunsi yona erukora a insurance yamagara gitwine kandi twasya amataji manana Africa na Uganda gitwariremo so Uganda tuturahare nimwe abarino batureba turihaho muri Mbarara INSSF building Gart Road second floor Junior Prudential emyaka igana nshanju na mukaga wardrover yo buhereza now hata abantu barino batureba bari ya TV West omuntu naenda ayitegeze Prudential gibagamba ombya magara kan insurance mbwena hati nyor kwenda kwatagana nabo gakora nabo nimba n'umuntu ki nimba ni yetaga ki nibenda ki n'intandikira icyo kubanza nyenda abari kutureba n'abaturikirize tumanye insurance netugikosa ryari so Prudential nki insurance netaga omuntu owakize imyaka 18 no kusya myaka nshanju kandi ogikozese ombintu bibiri ebinko basa kufunza icyo kubanza insurance tugikozese kurundana sente eziturukwenda tukagira bitwayesyaho nko koshomesa abana kukombeka makamarungi nko kora TV stations nkeso tushitamu nebindi ebiryo muringo nugogumwa icya kabiri insurance tugikozesa abwa protection ningashago kwereza obulinzi akwa turiyo tugamba ahamagara gitwine amagara gitwine 1 nagafa nagamagahara kandi garwara so insurance gikozese abwe bintu ebyo bishatu kugira ngo ekulinde kuwa kutungo muga oriyo noza no wazira abana kuwa kurgomagara genseji akwa abantu ntufa insurance again esente zo beno tanka kugibikisa neja kwata bimwe abicweka ebyesezwa kubozi bike nazo ezigarure family yawe ebase gumiza munegera ki nekore mermejo so insurance yitu turi amaramwa go kugira ngo nyowe niwe ayine kintu kwenda kuba yes nyenda kushomesa omwana ijo sitamenitwe twa advising ko kubasa kurundana sente ezo zikabaho okazakira umuntu gumwe omwana akagenda kashoma mpaka university 2 kuwa kuba watanduka kurundana miliyoni yawe yesente nonda kubika nitwe emyaka 5 god forbid wargomagara genseji ecyakura toniki insurance neja kwate sente ezgarure family yawe kandi gumizemu eshomese abana bawe ningashi eyombeka maka agobota kombekiri ecyakandi insurance ntugira ngo iwe oryoko yona oherezo kushoma toyine murumo ijo mu insurance industry ibase kwemployinga utandike gukora okore sente ni ubase kubisaho amagara gawe neka yawe so achikwatena nemerumo ntwitaga bayi ntwitaga umuntu wena oshomere ene career obo shomere ne social media obo shomere doctorate obo oinelo obo oshomere engineering abantu abo bona ntubetaga akoko kwija mu industry yitu traininga okora emerumo eyobwa sales and marketing kugira ngo o marketing insurance base kugera ki kushashura utunga kasento kateko munsha ahari yogwe umuntu orikwenda kwija akaba beneficiary ngenu akija akatandika ku akaba memba mbwenu yes ninyetaga ki echo orikwetaga nendanga muntu
ngokuna nabagambire omuntu wakize myaka 18 kuza myaka 5 iwije nendanga muntu yawe deni tushitame tukoreke akinte cyo kwenda gukora tujye nkoronda miliyoni 100 for example o myaka 5 tweke ngo ine kuba nobika shinge miliyoni 1 n'emitwankaga na mukaga kora shangeneza basika hariwe kuryo umuntu ase yawe tukuteka mu system deni esente zawe utange kushashura kurabera account yawe ya banka zikuza direct account yawe insurance. Yes. So naija nendanga muntu mutandikiraho. Yes. Prove that he's a Ugandan. Yes. Numachira abantu bona like I'm a primary school teacher, this and that, ndiyo mshuzi ninga mwine certain professions. Echingambire echo ndiyo mtawo nomunyeya ninkore byanyu nivuga border nivuga taxi nivuga special ninkora chi can I join insurance? Actually okujoining insurance ni taga omuntu wena oyina magara. Ubwo muntu wena oyina magara oriyo nakora kugira ngo abase kuba kurungi. Insurance ni mwetaga. Tekuza kugira ngo ngwiwe n'urugo mu company egi ninga nokore omurumogu omuntu weno aninge sente buri bari izoba wahize myaka 18 insurance yitu nekwetaga akwa tuyina abashubuzi tuyine civil servants tuyine abo kore mirimo yona bwe mu mugono gwo rukora. Actually today umwa mujurizi tuyinona campsites erizoba ntujya kuba turi is a view complex no tuza kusiba turi ku meetinga abantu bona mu maduka ganyu mu ma offices ganyu again tuyino campsite ahore Innocent Hospital no turi kuza kusiba amyanye ejebiri kandi omwazyo ntuza kugeraho urukungana rw'abantu bona barkwenda kumanya insurance ne koreta Las Vegas shayikumeneyemwe so ntubeta ariyo go muntu watureba nunda kumanya bingi noza kutushanga Las Vegas noza kutushanga is a view today noza kutushanga hore Innocent so twine foot soldiers abareno babashobora kugaruka mwebuzo byanye mwine abakire kake akutwino muri gishaha tukubasa kushobora buri kimwe cyona kikagira ki kikahwayo mwene ukimo mbigenderwa abonye ngwinaho riyo no yetabantu akakantu kagarike riyo no yetabantu Las Vegas riyo no yetabantu babashanje kigarike that is very important. So omurgeri izoba abantu twena ntubeta kugira ngo tuyine campsites are complex is a view complex erizoba kandi shazinga futana kana shahi eze shahi tugambira tente bazitireho ebyuma bariyo no bawayaringa nahore Innocent turheri izoba deno mwazi ogotabasa ori mu office yawe watureba nkatu watunga kire shayi 10 futana kana shayi 11 cyakwa turi Las Vegas hotel futana kana shayi 11 mpaka eshaze choro iwije tukushomese insurance zo kwera kubasa kora nangwa even twinona na ba customers abarho abari kubasa kuhereza obujurizi insurance zo kwegizereki bakora now turuza ugenda ntwendera bako bakire ko kingi kafunzire already nanyenzire ngo yureka bwachi abako baharuha insurance companies nyingi azabantu bakatanga kuzitina abo kugira ngo nangwa nubwo kizube cyo cyenyine kibagamba kuchwa cyabireho nabakwetoroza habireho ikintu ekimo ecyo kumanya ngo nicyo bashemegwa nibiziraho kuyamba ubundi byawo byagera ibishikirize mwe bunike motoka nkejo ojinsu waringe nabakwetoroza to tugambira bwacu umuntu asheme kujoininga Prudential. Why should it be Prudential? Asho mwa mujurizi n'abarukutoreba eginesho ngampango kugira ngo twine kumanya insurance tekwetoroza nko kwa abantu bakino mbongo bwabo ningashi omuntu ekateka yabo apana bakine mwentekateka aho kugira ngo insurance bakagishomesibwe konka insurance omurimo gwayo no kwemerera no muntu abweke kizube cyabaho ekitakwebera so nete yakuba nemukora mangu mwentu antugira ngo itwo mutano gutwine no kugira ngo Prudential ne diringana n'amagara kana magara to garamuza abwa kireka cyakatwebwa nani shango mutebekanisa onkirize inshome nambeze abantu babase kwija kubuze buzo byabo betegereze exactly shome nambeze turiyo ntwendera abantu bazibice bagumze muri baba contactinga
turikutebekanisiza emishomo ekyo. So abari kutureba nobasa kumfuna a WhatsApp 0755 05 2452 ejo ne WhatsApp line ninga shino basa kutera ari MTN 0756 88 33 ninga shitutayayire a offices zitu Western Region aha muri Imbarara NSSF building second floor oje otutayayire ohiko mu office oyongero kubuza deno kurengaho erizoba iburyo muri Imbarara yetungira umugisha abwa site says twine a is a view complex na hore Innocent na Las Vegas mu evening yotukirre tija kushobora buri kimwe cyona obuze obase kwetegereza kandi kutura twagaje twatungira umwanya nani nshaba ngomwa mujurizi mugume mutungo mwanya mutwete tushomesa abantu babase kumanya ebintu ebyo mugasho nabo base kugira icyo bagira ekibaye gitungira. Yabare mnonga okwija kuba nitwa hano kutumanza chango abohereza ba Prudential Insurance of course nebare nubakora kandi nangwana nahabwaci niboshemeye kuba nokoragana nabo watekateka insurance na no kutweta ahantu shomeri yunegendo misho kugira ngo twengere kumanya bingi tweje chiyambitwe nyenda kusima bari kuba nitumwa mukasheshaka kandi nitunduza kuba nimwe ahari yeje mishomo yiwatwetera Yohana tureba insurance ne yamba cyangwa umunonga nabo icyo bakire aba Prudential kubase kuba no wakwatagana nabo bakura byo muri yebyo utakasa kwerabiza mweka tuhagarikira tugumiza muri program mbicweke bindi turi ya TV West utakardo otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors nokora cha burka einebizibu konkashi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandiyo betu obwatuma umutabano wawe ngo asishe fike yabangi biyo ko maro tasisira wanje iyo maro yakureshan hasa ninga okuna kore niyo kona kufuata tokare bagara twina bakazi babiri nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi bina bakazi munani baryaho batebe kine nyonyine tubiri kushorya borotera ndu owakuchororu nugwo muzano ogwotasheme kuba noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubagoroho rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahi ikomizo mwabazyo ini nikakutumira ngo twacora mwana yongwe nigo kwaje muzana bakaba kumera ngo mutwege inkaru kahanu yantino ko mwana niga kwenyena Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omucha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program yo mushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera Orwa kabiri tuzakuba twine omwami Elson tumusime kuruga omurakazo naisha kuba natwegesa ahakuhinga ebyo kurya byente kuwa kuboryokwe orukwenda kwega ahakuhinga ebyo kurya byente nebyo kurya ki ebyo shomekwa no hinga famu yawe enteza weza mate oshomekwa no sehereza byo kurya ki investment further production is business nakubagamba wazo further business further production business you will never leave it and you always have
smiling face obutungi obuli omukatro kolido n'obulisa bw'ente n'amate obulisa bw'ente z'enyama amate embuzi n'entama ejense rukwose okuhinga ebindi nikuba kuzibu konko obulisa bw'ente you can't go wrong making sure ngo duwaferwa program eji orwa kabiro omubwire bw'akaruro TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umuntu yaraneza bari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo murebe witu aine kumanya nituze kucyumisa yekumi no mukumanya abo kubekera abeho cyona TV West neja kuba nechikwisiyaho TV West nehinda Orwa mkaga program yitu ebyo bwombeki natuyija kuba twine omukugu ari namugumya nayija kuba natushoborera ahabika byamatara ebishimye kuba nibiza omumajgitu agaturuka kuba twombekere kuba kuba noteka teka ningo ine kiteka teka cyo kwombeka enju otakaferwa program eji ahabo kuba noyija kwega mu bwireki obwoshimye kuba noteka mu amatara aha stage ha kandi nubwireki obwoshimye kuba noyeta mwogo mukugu kugira ngo akutere mu amatara most cases abakuba bari omubishenge takwendegera itera kutera munonga ahabwo kuba yija kumura na yenda light erahumuza obunguke ijo nebeta light erikwaka munonga ari kutandika kuplaninga okwombeka muhabura ngo astamina timu yana mangu aineju nungi astamina timu atakakozesa obwenge bwe bwonka na engineer ahabwo kuba engineer kwara aba engineer okwombeka ebisika engineer wo writing enju ninga engineer wo kushakara ninga engineer wo kuplanning Eji ni Chiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company izi kucira y'ubuhango n'ubuhango omukora amabati omuri East Africa aha nitwara alusin coils na za coils ezitire rangi hamwe n'amabati agakozerwe kuhangara buri bateri tire rangi nirije na warranty y'emyaka 5 kandi kushanga turubura hamwe umwihanga amabati ga Chiboko tigakakuza hare turukura amabati konka nituombeka maka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati tekateka Chiboko Programu nisimuka kuri TV West agasozi boma areche shongoro cha delete eri tumwine kana nyangu kaguma nkareba charde yar gahwa ko kana byo kusheka ngakwenkwe nzati nzagumanishe kampara mfurumu sana o jirumnanga iranche maze imyaka mana ene hike kwata urodachine kwano shika bebya kahehe But I think happiness is happiness minus age. Abakuba iwe tokuchimango kusheka it is a therapy. Numbers going to byinji bikuba byawe bitakugenda. No kusheka no kurabyo na their therapies. They are very good. So when one ushekora kuri meeting amashemero agawe. Twebuza agano mamba yangu ashereke mirire yawe. That is committing suicide. So no kusheka nchenda wangu za kusheka umbiru gusheke. Ngado rino sheka in invitation. Niwe kantaka reba go yogere hwaho abwenshi nyeri nyo wogumano yo hayo misho gaba. Kazi natural no sanga tutakushana. Hati no renga anyoni basaba nahanje bonaza kurya ni ndesa isibiro zo mugati. Ningo isemo shondi sa. Kanori yo mugati muki. Hati ni ujo mbesha tuka nariya kamwe. Hato riya kamo shanga njane nda kucho mugongo. So nyona ninjira ngo in certain things let us be ourselves. Indeed. Wano sheko kasheka wakahumiza. Hano takaza kusheka atoka. So abaja Uganda muri mutokwe embera eyemerireta embera yenshaho. Embera yenshaho buri omwari munarira omwami mujuruzi. No ikaha weduka kujata ryarenga na ekiro cyakana
tine muntu unarebere ochikwa wasaru nataba kandetire nangwa nakana kato nangwa ngunka kwatento mwisho chenje nkarabaha ochika nkomba special ngwa ngwita baracheka twato gwachereresi nguturyomwe Justin twetorora chonka okwo wanyiwe byemberire bito mukureba katuryongwire bwakaruru kabagira mwenu sente zibuzire konka 2025 akaruru kaheza kwija money will be here. Where is the money? No, sente zikarebekiremo and somehow ntanche wenda kuteka lyangu tanche kugira discipline kiyangu. Why should we spend much money omukaruru? Rero tushikarugamu kahura ntutere mikono ntucura ngo bambe senze zana zikaguma karuru. Ati ahamwe noriyo muri abaramba spending omukaruru. Ni woryo momba kwamba spending eza karuru ningo kabo ya receiving end. Kashi government ne yesento munshaho eshoza mnonga hati zima mwabinte byakwene bizenda hati zo mukaruru. Konga tubazo zo mukaruru shanga hati bakugamba atkanke cyo kurebero ni manya district emwe ya advertising ngwe nenda bakozi kandi abakozi tubari mu myanya ya ne advertising seriously and this is serious. It happened just nimbora ka chenka gambizi na dia district rera yo kujya tiyabi hayiza ngambe konka hat kuba herze kuba heza kuranga ba charity na nabandi twena nabandi twa applyinga we have the qualifications and imirumejo iba ni beta abantu 12 vacant tarumbantu mwenu abantu kuba herze kuranga ko korera bajya mu interview kubanza neza ko ibiro bingayika turinde turebe akazinti kakashowire budget charenga chazumyeze 35 mukaga atchiriyo myezi nkamwenda hatukuza kutunga explanation akabaho cyakumutiyana natabaza mukaranga nyo niza na applyinga nturantegerize what happened mirimo mukajigabiro ukweni hatubare nabo bashanga ngo kibakwata ukushobora abantu gute bajya ngo sente tuzikarebekire hati reason iri kushira kubera emirunde mingi no kugira ngo turinde tuzabuzumba so obururu bukiza bwabeshonga charity eyo kugira ngo abana bawe inekota humurikire aza no mworega ngo cyata humurikire nawe ujya ngo hakataya yaho mugenyori mwarebere tukakosaka sente kinywe fees nwe yagwire hato burunu nabwo bibeno bucira kutwata butyo so now patre niyeshanga nkwenda ngo kushaka kusime cyo akaruru katabe nshonga yo kwiza kustavinga buri kimwe cyona ngutube turi mu karuru tinkareba musente abo kuba nyoko nganga batazirebe sente zakaruru konga ni impurira baye bazireba nabone bajya konga karuraka ngaha aka president koko ngabantu bakakahwa karamasiko rimanso mbyesente akanyo mu campaign nchine mamasiko why ndebere hatara mu efato nyingi ngeyitwabe turebo mbwenyuma so I am positive about how campaigns are going konga bari abantu baye barya makantu none bajyango hapana ngwe general seje kumibira na mukage mbene baye bari nkabarinzire ngutwakire ba ngawe ngakoreka ngo obuzitari mu karuru zine bizigumize mune ziko me that's what I mind much sectors ezindi hati necessary akaruru yes akaruru kasheme ko akaruru akarukuretera buri kimwe cyaza stand still ukaza kuruka hora ngo bude yabwe sente babugino motoka ngo yene bazipaciro mu motoka izo sente bakupaciro mu motoka zireta amakorero abantu bakabona aho gukora izo sente ziguri equipments zikazuto mu marwaro hati nyuma ikonsan has always been that from day one. Now turinziro bwa MPs obwaronchingiro wizaro kubanza torwakana kongana bokumbe ni impura abantu bajya nkasitakakire ati abashaka batakuroncinga campaign zikabashobera nangwana nabakazi barumu nakamanyiso k'ibintu bibi maybe tarosente mwihanga akanyebuza babesimbe amunje batakwenda kuhitamo icya kabiri nunsuruti tubaza kurebera side rendijo maybe over the years twakwayiringira discipline twatandika kumanyaho kwata ntugira ngo tubire tuzakuzo mukabaga ko kubatiza kugazi kumanisa ngo embuzo zone nkoko zone turatungire tubirye buko akabaga kenda kwa kandi umwana n'utwakwatatire mesende nyingiza naza kutungizina mwena hataho tinkamanyire wiche exactly koga burukiteka teka uni imbere babiri kugira ngo maybe namazuma ngo the economy is not doing well that we have all this money konga echango no kugira ngo tusheme kuba tugenze ntwegamo abo kwa charity over the years abantu batire sento mu bururu bagwa
bagwa bahinduka bakene bapumpura umuntu uhura naguza ngo fama kajuguza ngo manyaki we know them cyakabeka ya high street akakaguza yes ebizimbe cyabe yayo bekankai wakari yaroni ya miliyoni 8 mu banka hatubanka kizango binte kabitwara oreba umuntu omyakeje the person who would visit the community ensione katagata omurebo rebe ko tehengamieti now finally ni nyesigana n'abesimbire nabo bihiremo they are also disciplined in the same manner jangu reka nzo mukaruru ko seminars zanje yes you know ndebera TikTok arikugira ati bagumze ngo hati akaruru obukari aka ballot papers hati yesimbe ntuza kwisobururu ngumakare kakakari ko mugongo kakakari hado nguburiyo ko shanga ngungweno koti no ko kubasa kufuruko mwamunyanyo ko kazo mwamrana ngubwen hato bukari yakangwiwe yesimbe ntuza kwereza karuru atubabarebe ubwo na Abraham Rules siko banya ate kuba Rules atubabarebe ati numwenda ngo ati ngagenda nazana petrol a polling station ataho nabenyineho ababe bariye bo kwate cyane cyanje ati nabo bakaba babuziriho uburiyo nontunga ati na polling station yinihiroho burura bubiri atawo kwate ekipande cyanje wewenka akabataru so abona bamuyabire bakaja gatumare twakuhereza ubwo bubiri ati numjango hata no bwa ballot paper ati ngweno numjango nyetsimbi ataka kaju numwenda kasinge abaye nakajucenka hanyuma karunje nangwa hati ngwene jenju numwenda ngisinge mugarke munkore cyuma akozire buriya ati nshange ntine ho kubyama ati nabategede amwirwiza ncecyo muno manyisa they now understand nabateze bakaruru hari icyeshongoro nubaceta there is one pastor in Kampala ani cyeshongoro baceta nzetumburira murara ni cece yakimanyaka omishokwe najya ngustani yotegine mbabazi n'ubuguri umunako ne kunyigira cyo I just want to say this on the national TV abatezi bakarutu bine mushoni charity twine sasi na nyembaru nindugaha noshanga ndi agent wa rwibare na wano gambira abantu roboko kaparo rwibare nyine agent ndi nyowe no yakarurukamo koreze nza kutebeza ndije mbose no yayusha kandi abatezi bakaruru nyoni nyesiga I don't know where people get the courage to trust them because they are not trustable no manyango aba bo kureba no rugaha no muteka ahamwanya no mfacilitatinga omwabazi yaho towards declaration no bamwongera sente byaho na submitting manya all these things bibireho kashatu mujuruzi hino nijo warigire kumpa story nabakaye simbiro muri bya cancers naki kuko kuboineka yawe n'umucaro inabano ine bakuru bawe ine barumuna bawe ine bakazi bagumze ngwene sakuronda karuro butaka bukuke haza kuwatandika karuro bakaza mbaronda batoroko so kunaiza nyonka charity nishe nabatagetinga nabashanga samhoya nabarundana nabagira bagayi nyine miliyoni zangi 3 mu mpaka ruru biyemuna kwa natunga emitwara 5 unometse bakozere bakazira leta sente bito witu wabwa yesimbire owita harebere yabakwesimba ngito mukati taba muna nabutegeke nguna wagaburwa gwisiza kagu ngwitwe sente kuyaje kukasha haya karuru abebenyene akaruru akakahayo kare akabaho ki kubabahire sente bamwihakana bagambira uriya ngo witu no butegeke tubayo ngo nguna wagaburwa they denounced him arwe chinarebere icyeshongo najo kikaciro n'ubashitera bakambagira ngo teri kirara fetwagara sente uriya yagumana abuza tunumwenda ki fetwagara sente kandi ugo turure chore hon ngugwe ati fetwagara sente ya bagar kabacha misibza bajya mutaro chindi then sente na abatezi bakaruru they have made many people poor bakoreka hasi yabigera bataka kandi arono unarebira yesimbre nangwa ko yahereza ati yabigumizamo nawe akabaho umushaba w'amazima akana umushaba mukuru akabagira tona nangwa hona mutaro bagwisa kagwe kantwire nimwe numutega cyangwa kunjize ngo naza kwesimbre sente nazi bakabo batandikire
yabaretwaho baja ngo niwe hati mwena to bwatamba ibintu byaterera yaba buza tukayamani twakwakira kandi mano tokesimbere nibakwereka kareta kuja kubaraje gambe ujifiringe atutakaba ukata yanyuma atunyowe nganaenda kuja ngo nyenda ko simba ine group yanyise I'm telling you real story kan hatkaniwe kanganyiranga koryo ko wachire kana nijaha kabareseremisha naba orzenso kagaruko ko aha nangwate bintu byona katubere cicicero kireke cicisiye cicicero now hatkumba ndiaho esmete and I'm telling a real story and this is how we are disappointed in you the voters ni mwana baza bo mwatamirwe kare nganize tukatamwa kare hata abantu umuntu nateka umutwe kuteka you know from our institutions churches tebekana semkoro enju ya reveranda akamutoka kana okunduza manyasana nechironde manya na haro programs takwono wabyo turekeze bintu biheze you realize why the quo bintu bitakwo byo nibiguma na haro programs za countries Abraham hon omuntu ori kujatinyera kuba agent wa what kan no manyo wembwenu umuntu akuterera atinyera kuba agent wawe I talk to most members of parliament na mwena abinji omwakanjira atubatureke developmental programs nitwe tuzumukunyu kora bakantu munywe atabo kuba atinka hati ari omushijo wabare agent wanje omwanya gumwe ati yiza yanje tangira nguwe omumagarage aine chachiye nibenda gukora umukoro mubereho mworeke abantu barebe ngo bambenda nawe abo kuba nomanya kakwetaje ati mbere nyine mwana wanje onarebo kandi mbere yiza kunsimiraho mwene kebyo ati mazuma nka spending ya milioni 18 akanka mbuza na mjanta chechi ati yanya uninye chairman wo mukoro gukane twenda ka sente kunduza mwene nyowe echo nico kurura magaraganje atinga spending milioni 18 kamara nakoreka ngo abayebembire bona nakubaragira bakuterera karuba atkuna hero kubandi aho mu 2 weeks ati yanteresimo mukasheshi yangira kwihampagira tayine cyangwa biro atanambuza kashi yiwijoka ni wazire ngo ngo mukoro gwawe hatkoro utakasi tokuzaguza bushwere tokuzwara degree ninga ati nuko mukoro gwaze ngo ine kanuma isenze zinagutiyo ati yanya nkatsuka gwanje niyo ningurya entunguka abantu bakigireba because ori akazamukora atomuntu mayarete now they are also disappointed to be sincere so abantu nitwe ekibatire twenda kucireba twenda kucara now the MP was kana yabari aito abeturi tuganira akaru ba MPs bashatu haturi omwe yatebye byo we baje ngo hati inkirebeka okureta mizi akondiza katwara emedimo nazana ikondo emahi yagitire abantu bakana batambura kilometers mushanje kuronda mizi ahiyatire na ikondo na nizoberi akarope polling station bakawa hano bacunda batubacunda bine hedo manu bataha akihosha ondiza akasharo rguto ni chairman tinga gambizina akasharo rguto hina yatabere kishara abantu bakaba bagwa musange motoka zucura miyo mukasheshe derenjura ikibanyingi batina betorora hare yareta karavatsi bareta amabare mingi bahatinda akangira toko nkagwerayo atoko nkagwerayo kandi bona bakuja mu chairman niyo banduze kutereza ahantu aha. So at the end of the day, it seems one thing is clear. Kugira ngo nimwe mwabana muronda akaruru mugambira abantu amazima ngo numuzo mu parliament muri kuza gukora nebe na nebe na nebe. Amazima byakundije niza amizi mzagatunga arahakaguta kakacikamo waba sister Charity akona kotka katebe kine akoni ninja kakora kandi ejo tiyomera umuyanyi. Ohurire nimwe mwana mutugambira amazima abo kwatware wakora ko mba sister Charity kandi akomba mujurize hari kibuzo abo rero ntunga nibo bayahanitire baketo mbitare byabo nite tukagumanta bwashaba kandi ebitukushaba tabikabire kuyo Charity ubuyo bwempogoro nahe barukire
twenda amazima rero kundo gatugambira ngo twenda because you see at the end of the day no izagama amazima orebe ntakore bishuba because nakugira ndemire makuru naye tsimbire ngagire cyo ntagasira bo wita ahubwo nakugira abantu bategerize bishuba kandi ngo kana bamuza twagara sente yego akaba franka ngano tegate yangu ntende sente kanjude ntenda muravu na chi den mazima naravu na nene yeterwa rero konka atunoza gamba amazima yesi ba amazima charity urebe ngo ntakore bishuba on politics maybe that's why you also tell lies konka point yonere ngo I think there is too much disappointment konka matkabicenga tukabichenga imwe batezwa bamwizire kutubiha yes kore waje ngo bikorra bishuba uhurire nchancu manyisa ngo nanye kunda hirwe nakugwaho nanya kanje ngakwihembukira kare ahasigara ngwe by the way cyo gamana amazima haturi ya point ya okaroha kare nanye nkaro no koje mukagamba kare amazima tukamanyira amazima konko mwatubihire kare nitwe katubafunze hati noreba ituri by the way iki kituri ntugamba it cuts across omushija karoha kare umukazi no mukazi akaroha kare omushija bari mu marriage bari mu family bari omutezo wakaroha kare na wowe ndetse 15 munshaho yemparo janitire hari waje batoka heto kazo mutena aish ninkoreka tachi ko gwisha ntinyoka ntakajirebere nawo bari yo nontunga ato mutezo wakaroha kare omwebembezi no mwebembezi akaroha mutezo wakaroha tugaruka hamazima utugambira tinyoka nguzo mu parliament ninza kuba ninkore iki no kushikayo nka passing ebiragiro kuba bajangwa kiragire ikintu mu supportinga nyewe niza kuba representinga mboreke ngo abo witu ece kiragiro nibacenda kandi kije kuba nikibagobesa eco kitsige hi twatwiniro ebyo yo no bigamba but you see abantu bakurinda ma charity kuno yangu barinda bajangwa charity ogu ntumureba takumanya kukompanya takumana kubihana karaje nimwe atokagambe habaho patience yuja nkatu muteye charity oguturebe kana abaso butaturira akashaka wahura ngo ejo patience rero manyota kagenzere nibagira ngo abashija twemerere twenga ninga tuza kwatra hamwe nobo kirwaho umuntu ayimise mukono ajati to abakazi n'abashija tuza kwata tuza kutwaza tuta ngo kigaruke mu bwenu baryaho hato jyo kashi otumurici nkashi noza kutuhera muri ni ibiri ninga imbagara kambiye nyine bintu bashime kwa nimbagara rero no ko kujiro tyo no kazo mukahumuro kache sisimu ka program nehinda Have they given you all your money? Can't you give me something better than this? Better than what? Is it a illegal tender for Bank of Uganda? I don't need these coins. Give me my money. Then I don't have I said give me my money. Give me Young my lady, money. What is young it? lady. What is it? Don't you know that it is wrong to reject a national currency of any denomination? You should respect it and know that all money has value. Bank of Uganda issues coins in the denominations of Uganda shillings 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 and 1,000. They are all legal tender in Uganda and should be accepted for all transactions. Money is precious. Handle with respect. This message is brought to you by Bank of Uganda. Nunca nimanya ngo uruhere rwaretwe cyoya konka mutahi wanje akampabura ngo nkebeze mpox aho naho nkagenderaho bagikwateta kabiri kubi nkaba nyine kusigara umka kumare na kunke munonga konka kunogira nkunkarindaho nkaba ninza kumare sandi ibizona ndiyo mukanta rukora ninga no kurenga hazobwizo ni sente izo kushashura enjo na nizibyo kurya zona zigenda zityo okukebeza kare kikanyamba okutashisha sente zanje kandi no kurinda amagara ganje
yesiga abakozi bawe bebe amagara okukebezo kamanya kale koine mpox nikiyamba amagara gawe tayiriro ryo neri kuri hihaho naho weza kura ngutokwehuraje okumanya biri kukiraho tera kitongore cy'abyamagara ahana mbetari yo kushashurira noti munana noti emwe noti mukaga ningose ndiko butumwa bwabusha aha you report aha munani 5 noti obutumwa obu ni kukibwa kitongore cy'abyamagara n'abatahi babo. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebicident na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kano na hati gumano kozesa Ebicident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba ryona. Ebicident na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebicident na Fresh Up dero oyiyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariona. Ebicident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Ronaldo to score! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Okello. It's Mbappe coming on and scoring! From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Alan Okello! Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeida isi. Orwokubanza. Tunga HIV twatanga kujikuratira. Twatanga kujimanya. Twatanga kujimanya. Ano kugichongoza. Yes, rukumo rwenda kinana omwe. Kwiseri izoba abantu miliyoni 88 bakwasirwa kakokasirimo munsi yona. So echo ni masamo ninga abantu aba Uganda no bajibaza mu kabiri. Okay? Yes. Tujya tugira ngo hari miliyoni 88 at least miliyoni 82 bafire bakwitoka kokasirimo ninga complications zayo. So ito twinono wasa kwitwa kakokasirimu ningo itwa complications zayo wafahamu kugira ngo jirota uinaka kokasirimu. Okay? So even if warwara akakokasirimu ukaba depressed ukaja depression hanika nzijya ngo wafahamu complication yachi ya HIV. So miliyoni 82 omunsi yona zifire zikwitwa akakokasirimu. Miliyoni 80 z'abantu today bariho kandi bineki akakoko kasiri batwire na omunsi yona. Okay? Okwenda kwanjira ombuhereza ombyemizano otaferwa program yakadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho. Akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda. Orwa kabiri tuzakuba twine omwami Elson Tumsime kurga omurakazo na isha kuba natwegesa aha kuhinga ebyo kurya byente kuwa kuboryokwe orukwenda kwega aha kuhinga ebyo kurya byente nebyo kurya ki ebyo shimekwa no hinga famu yawe enteza weza mate oshimekwa no sehereza byo kurya ki investment. Further production is business. Nakubagamba wazo further business, further production business, you will never leave it and you will always have a smiling face. Obutungi obulyo mukatro kolido nobulisa bwente namate obulisa bwente zenyama namate embuzi na n'intama ejense rukwose okuhinga ebindi nikuba kuzibu konko bulisa bwente you can't go wrong. Making sure ngo duwaferwa program eji orwa kabiri. Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shilingi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shilingi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program
enjome y'umushonje hamwe n'omuneneserezo omuhanguzi naza kuba natererwa esimu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundi y'orukwetaba mu kazano niko n'emica yawe yo kusingura eri kweyongera. twagaruka banyuma y'akamuro kace programu ni simuka turiya TV West nsangwa akasozi bomo mu kibuga cyambarara iwe oyine byo gukora byona ijoranje na TV West Charity twatuje twahika aha kushangamo kugira ngo buri yoma karoha konga hate cyo nacyo ncerarikiriza gato atabona naho kugira ngo nise tukabagera muka discipline ke sento mbuye mbyenshhoza we don't expect much and then we put in much kwantonga akaruru no muzano ni game ko kuba no manyangu no basobutiha muchango ninga no basa kuciha mwa habo bushoborozi n'ekitinse birukuriya ahabwenje no tamusente nyingi kashibwe can't we learn from our past mistakes can't we learn from friends who have been like involved mu karuru tukareba okubahendera hachibwa last time kuba anterire kunatire mamana karonda bakikuru karonda bagurisa nkabahereza ibitori bya sabona nkabahereza umuzugo nkabahereza ki amuherwizo ba polling station nanka nkihayo buroro buru kwingana ki is the effort worth the outcome banyine mushurizi abantu kuko anogamba ebanja bigenzere ebizimbe byagenda za kafuna za baronda abamwe bitwa za pressure dera hati nyowe sister Chartenze kusyoka kuriya akaroro nubwe nakijamu deru hatoze kuntuga abone no ntunga ahabwenje nito abantu abutosha tutarukushimanya ngo muntu okuzo mu parliament nabana agenda gukora biriya na biriya bitaryebi mweshi kubebe simbira abantu bashatu mbona nibakuzo mu parliament tumanye ngo bakuzakashara baza kubona za diru mwendeka tubakame kuba ragende barachigoberokwe no amazima garungu omwe niwari kutekwa kusinga and not necessarily atiremwe sente nyinji obore no ntunga mbashati cyakiri kityo ahabwenje nitwe takwe kwatamu abari kushaba karuru nje ngushaba karuru wano kampo kampe wota kampo kampi ahurire hatshi nanyo mutezi wa karuru natandika kuraba bitare bya kufunda mwawo obujogo bufirina nakabuzire bwo bwa waraje nebindi cyayire cyo kugira ngo ndonda ari kuzagamba ebisheme kubane bimpuka obane birong tamudi obabir short tamudi obane byabijukuru nabijikuruza nanyabwenje tagarike nyuma nkagira okay kare mwe ncabirecho kandondo wamazima kandondo ari kumanya kugamba kandondo uturi kumanya ngwe kintu twakitamutima abayatandika abayagenda nyo situation yaberyejo nimba ninjakira n'umutima gumwe omutezi wa karuro terro wosheme kuba no terro kumangu nakora nanyo wija kushaba karuru nkugambire ngo cyo ndukuza gukora no less aburiyo nuntunga mujorezi nyowe nambwira kirabe kiri kityo mukama cyongera umugisha nahindera nakuchenga Charity kandi cyo gama namazuma we need to overhaul the whole thing ndwetaga kuchindura chimwe tukachovataniga tuti abo kuba actually ogogo Abraham ruzo hangire umuntu kamparo kwe nagambira abantu ngo yabira umwembezi nubo kuzagoba wano gambogwe nabagambira amazima garaga agira tati nyowe umukunda munda kuri munonga kamuru mbone nyijenze kubaronda mwakaruko kugira ngo nze kubaje mbone umutekateka nimbenda hoki hata mazimago abo kuba waza kwetegereza je Charity truth be told abantu batora n'umwebembezi murungi nibagoba mucyango ohereza bono umutine ibintu bikuburabura mwamurundura umuntu akabikoraho nono gasirwamo kuciro mwebembezi hati nicyo kurebera umahanga gatungukire umwembezi banya ngutwaza kwetegereza Charity no jute kine kito tukirize je nobyo tkambe nugiremo
because you accept ngori nohereza service hat service aho nje nogira Rwanda nje manisa ngo aho kugira Rwanda ine cyaho cyo kugoba now turahika point ejo nzakwikiriza ngo abantu abakutwebembera nibabasa ibintu basabyo tayine sare ungasara ni bajimanga facilitation yo kumyamba gukora ibya munako manyesara ninki kora muno tungasara ara bujuruzi ya itizo so the day we get good and genuine leaders tuzakutunga abantu baburijo barugambirwa amazima kandi yecu kunshobero yijike ngo nitubimanya nico kureba ntwisiriza bari abo businje obwa constituent assembly ba Miriam Matembe ba amanyamushega ba sa Richard Kijuka, you know, those days na hata ni babanda abo twasa kwemera tukaja ngo ababechikecho bakazanka bakashitama bakora constitution na hata niyo tutamburiraho 1993 eryaho noreba no kuja ngo ija byafunguka bo kuja ngo no butegecho bwe rigenda akutaye btwa ibihungu tukataye bitwagwaho uriyo nontunga abo kuja ngo akwira kafirika waraje so nebirungi nitubimanya konka tubase kubyijwa kubukora ninga tukabigarara ahabuteka so yaba ni yeshonga bwe nchakarura akakatara umusente omuntu ayo kutora no washimiye kutorana na no muntu ayo gamba mazima tinyo mwanya horiza ninza kukoreke bitari byo kuntujira aho nyo ninja ngo tubatwagaruka amastari so itoteze bakaruru turugeza kuhendera of course akire kagumene kajyana kacendera no kugira ngo twegaruze aharayini kandi to twenga barayigaruza arayini ubwo mushaba sente hatu nona gukora mushabe sente karahike yakurwaneho ngo bakoreke eco nco kituremye zawe yazo kusigira yes embuziyengurano iyo mukatare tegira mpano numushabe sente oriya kizibahereza ari yaroni ningaguzebye na wachikayo abo kwijanye cyo ngo mutamureba ukiza kwijongurira ngo manya yakera kajeshe ninga no bwakubariyo bakoreka mutokuza kumubona hatu mutandika kutongana owita katfera busha obwabe no mushabe sente ko mukoreke ebare kunonka tubendeze birungi byonka ya tubendeze birungi mu ma TV West twagarukira aha takwasira bisinsino yes targa Nehinda akashanshara cyakamuzaye ibisinsino nakakushyibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Wacha wewe. Yes, wacha abantu bacu bamakenke. We habari ya uko ja mukasheshe umwazo no njioni umukasheshe n'umugoroba. Alafu yuko atamengwa para alafu yuko habari za mugoroba. Ya mugitondo. Yes, mugitondo. No muntu kamuru nyarwanda katoro Swahili. Akati muri fata habari yuko habari ko za mugitondo. Yes, tubita abantu bacu bo mu Rwanda rwamaganakira mu ruzima timba ryaga bonjour mais sous ça va bien comme ça va comme ça le passo proposer rien responder umwana togo muki ay nyina kumana itambura buri bufutayona abakikuranye bakande bashizi yanje uko kabisisi no buri gamure bari gari uko kibebe kire bacabeke ana mununga ba abakikuru bacira kumete kibebe ngwe kibebe tugakire bari gari ngwe cyana kito ngwe cyebitsama ngwe cyembariga ngwe kandi bango byamazina yes ariko kujara umwana ukashanga umugeni we ari kafuro umugeni we ari kafuro yes twina bana bine bintu byinje bine taranta twina bana uko bine taranta ari umushigaza ine taranta bana mwe nushwe rw'umuntu tukumanya ngo ine taranta ye bana bine taranta bashebo bana bine taranta kwe yes umwana ureba yajamuka amazima yaye biri kujutkuka kane kiniki acha atambura nkamuguha yes ariga nkumuriro ekore ibintu by'amana bana bine bintu bana bakora ana batebete bakora
reba ngo kwenda mukobona muna mnashukano ngwari munabo ndeshente shukano ngo yuno mugoro muju wacha hivi wacha wewe hivi ahashina mizi ayashina jagonya umushara munato waneshete kwabura shente za twishaka si sente ayayayayayaya nozi kurugucha abakazi bazitegerije abakazi bazitegerije abante unogiriraho ubwo nawe muna ndashente ko kwarabeho ubwo nakashente ko kwarabo yashika ko mugoro munju ati mwana mukaze kupakasha yayekara no muguha yaye uba konkende kimukama muntu kanaja kandi bagira ngo umuntu natamama bare kishura kareka kurya nkagira umukibira ngayora ngarukamu nanyaro bundi kwinama ndikikwa nkina muso mugongo nkina mu kigongo binika nkinama tiza kuza kunaba natamizo mubafu ntikaje kukanaba kugakiriza guni nubo rutaro no kurya cyamushana bimwe nibiba byangira na cyakiro yamawe ntubande bantu mukama koreki hasha no zikozo no zikora waza kutanko mwe bazo kutanko mukwenda kavera kuyiguzo mukaje akigarukayo mukaje kashibe nipende kakigarukayo mama naye bawe nuhura katima kagira ubu muntu amashibe sabuni ningo banyabo mwe mushashireho umuntu nashiba kigira mwati arobuna yebwa kucingaho nkabiyama nayebwa kucingaho kashita mu ntebe nagarama naje ashkurini umwanya go kureba ashkurini yo yandebire kajene nahirima nagwejegera urwigina rimo kurukinga kaja kwemaka yashamu sharune kweka washomwe ndwanjari wonke mbaga mwe no muntu naje kubishimura ai kaje tumukamapwa umuntu aguhinge wa okora munongo urya kubi okora mu kunkagoro mukama ni ukushaba nanyo ndukireyo orjona banywani banje okumugurisha mashi umuntu reka kwemerera bucya nawe guraka koka kabagiro weye umuntu guraka bucya kabagiro weye umuntu kayagwa yes oguraka nyamuka oguraka koko kanika akabuzo kabagiro wawe niwo rebeka ngo wabagiro wawe akurisa mashi yaza kabundi garanga guraka koko kabagiro do tumukama nanyika nkureki ureka kwemera bucya nabandi urakujya ko umwaka kuba mwaka kwemera bucya yes ugire kabiriti yawe kakatuni kakabito kateka wamara kujya kanyama kona abana bawe ugutomere kabiriti oshayira mizo wono ristede waruga yono ristede tabanyane bawe gura kabiriti karoji parking abantu ndo bagura kimwe abantu banywa kabiriti konka kurisha masaje yumi aho bakugikorera umwucire munehwamo abantu basuba booking gutomera kabiriti abamaduka batwara abashubuzi batwara school fees batwara akundi bakweta kabiriti kanujire tukakatwagira mu metropolitan Rwanda gwase abana kora mucumu twara abana metropolitan Rwanda gwase bagamba urujungu wacha is talking about election act for any president ko tabiko waye rumba na mukibara birakora gamatara akashanshara cya kamuza ibisinsino kabanika kwicubwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. eshaha zabishatu zakasheshe na yeyo beidondolo. You
can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubi Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Bannayuganda mwenna mwebale kusima Bachogela Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuheereza akawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up deero oyeyonjera okusheka omu bantu otiine kwetiina aha kasente kakye munonga.